Imana ibahereze umugisha cyane. Mungu awabariki sana. Apotre Nteziryayo bishima yuko Imana yakubiriye neza. Tunashukuru kwamba Mungu amekutendea mema. Abantu walisema tukakiwa aboneka. Haki si nzuri. Watu walikuwa wakinielezea si yeye yule, ninakosa kukuelewa kabisa. Mungu nasanze kipaguye. Ukweli nimekuta ni mtu wa ajabu, watu yuko level moja. Mungu alimuinua kwa kiwango kingine ambacho siwezi kufikia. Ni Salomo kabisa. Ni Sulemani. Protokoli kuhanga mtengo. Protokoli yake imepangwa vizuri kwa hali ya juu. Nimesikia kwa Salomo. Ni kama yuko kwa Sulemani kabisa. Wanakutendea jambo kwa muda mfupi tayari wamemaliza. Na wakiwa na furaha. Kandi bose ukabona bararisha nta munyacubahiro nta woroshe nta ukomeye bose barawagana. Na wote unaona wanatoshana, hakuna mwenye heshima, hakuna yule wako chini, wote wako katikati hapo. Abantu barege kweli. Watu ambao wamepangwa vizuri. Imana ibahereze umugisha. Mungu awabariki. Mwete tuwakomera amashyi. Nashimana kubashitsi twabanye. Nashukuru Mungu kwa wageni tuliyobatana nao. Bose narabivuze aramashyi usugenda ukaduruba rwabo. Kuna wageni ukiyabatana nao unasikia hauko sawa. Ndio nako bibwira. Hata jana kuna yule nilikuwa nikielezea. Nigeze kuja mwifuka ubutumwa. Niliwahi enda kwa Injili. Nabwiriza ukurikiyeho gapindi inyigisho zanje. Nikihubiri yule ananifuata nyuma yangu anapinga mahubiri yangu. Ndio ndibaza kisi. Turarwanira kuri rutari. Nikajiswali tutapigania kwa madhabahu. Ndio se Imana itanga message zituzuzanya. Mungu anaweza kutoa message ambayo haitoshani, haisaidiani. Mbira abo kurusengero gato basabe kino kintu. Nikamwambia watu wa kanisani niombe kitu kimoja. Murekaza baza. Muache yeye aanze. Naje mukuri. Alafu nami nije nyuma yake. Kugira ngo tutarwanira ku rutari. Ili tusije kupigana kwa madhabahu. Ariko bano bagabo n'abantu twese twuzuzanye mureke tubakomera amashyi. Abagabo b'Imana tutari tuziranye. Wanaume wa Mungu watakuwa tunajuana. Ariko twaramenyanye ndabishimira. Lakini tulijuana na nikawafurahia zaidi. Igihe ntabishe urusengero. Wakati nilipoanza kanisa, abo twatangi abari batureba, wale ambao tulikuwa chini yao, baza basaba buri cyumweru bakasaba ngo nimbabwire new friends, inshutisha ishobora kuba namenye. Walikuwa wakiniambia kila wiki niwaambie rafiki mpya ambaye tumepata kwa wiki. Bakambia bati ni waje ku isoko cyangwa waje mu kazi au walikuwa wananiambia mahali nimetembelea, ikiwa ni soko ama hospitali. Ikiwa kuna rafiki mpya umeweza kufaidika naye. Muridinga bakakubaza ngo se umushutisha haruwo ushobora kuba waraganirira. Kwa wiki ifuatayo wanakuuliza kwa marafiki wapya umepata, kuna yule mmezungumza mambo ya Yesu. Muridinga bakakubaza ngo se nize shutisha wabonye muri siga zakera haruwo bye Yesu akaba yumvise ubutumwa bwiza. Kwa wiki nyingine wanamuuliza kwa hao marafiki wa kale, kuna yule mwambia Yesu kwa injili njema. Bagasura bakakubaza muridinga batese muri za zindi zakera haruwo ubutumwa bwiza uramurera akaba yabatijwe. Bakakubwira ngo ubutumwa bwiza butangira mu bushuti. Walikuwa wakisema urafiki mzuri unaanza kwa urafiki mpya. Nunguze ishutisha ndazishimira. Nimefaidika marafiki wapya na niwafurahia. Ndashimira Yesu. Niwafurahia, Mungu awabariki. Tutintasho za baboke na bakazitunga na bajone. Nina salamu ya kina Boke na Zitunga. Kina John. Bambwiye bati sinzi kuno mwakushira bataje gutarama. Wameniambia mwalimu kama utaisha kama watakuja kukesha huko. Labda kumbe birashoboka ugisinda ndoza ngaho. Walisema kumbe inawezekana mmaliza wiki nzima hapo. Yarabwira ni hano hameze neza, iwacu buri munsi azanyura kamodoka kukuza nibarua. Kandi barua sani salamu nini? Kwetu wao kunapita kila siku gari ambayo inakuletea barua ambayo haina salamu hata moja. Baba bakwishuza bakubwira bati
iminsi igiye kugira ngo wishyure inzu, iminsi igiye kugira ngo wishyure umuriro, bakakwishyuza mu nzandiko. Wanakulipisha kwa mabarua, wakikwambia siku zinataka kufika ulipe bili zote. No, ndababwira ngizi ingati yose ndabona ko kamodoka kameze neza. Nikawaambia ninaweza kusimama, kama sioni ndio kulipisha. Uko bikose bagiye kulipa cyane. Nashima Imana, mfite ibyishimo byinshi cyane. Nina furaha nyingi sana. Nashima Imana ko utona ko senga Imana. Umunsi ngera hano narababwiye nabashije Imana ndabwiye ko se Imana ko nasize ko navuye hano. Watubwiye ngo bano nabo baradukurikiye baraje. None ngo bahagaze. Siku nilipofika hapa nilimwambia Mungu, mbona tulitoka hapa watu wakienda, kwa sasa mbona wamesimama Mungu? Kubiza kwiba zino misi yose. Nikaendelea kumuuliza hizi siku zote. Ndio msi alichoyaambia. Kwa hiyo siku ya leo kuna kile Mungu amenena. Nasaba abantu bashobora kuba bafite alien card basimbereze hano. Naomba watu ambao wanaweza kuwa na alien card. Sio sana sasa. Sio wote wanaweza kama tayari pekee yake. Tunataka kuomba Mungu. Imani isigura ibintu zabihari. Mungu ubadilisha mambo yaliyokuwepo. Ingatangura umurongo mushasha. Anatoa mwelekeo mpya. Yakazao bashitiraza hano. Wacha niombe wageni wapite mbele. Baza bafashe kusabazira mbele wanachangu. Waje wanisaidie, wajiwekelee mikono. Tulicho tubiri Imana. Tuweze kumwambia Mungu chochote. Tubiri Imana ngo wala nifuze kubikora wako. Tumwambia Mungu ulianena hata kufanya utafanya Mungu. Tuibire kuna kitu na bila ushobora kutoka. Tumwambia hakuna kile kinakushinda Mungu. Kota la posta.
ila osia. Wizi na Kristo Yesu na. Alaba asikila odi mazoge la pale. Kibulivita baba. Tengeneza baba. Zikula kilo kilele mimi na dai. Amuingia kwenye Yesu anasema tunapenda dai. Kibula sio sio mimi na dai. Kibula sio sio Bali kanga sababu tena. Ona wewe unataka sana. Yeye ambaye atakuru. Mambo kuna sina. Hawa fakiri na sina baba. Kuishi wana. Unataka Como lutar? Chuta kazi hapa. Chuta wewe zila maana wewe. Ukapita ndio mwalimu ukapita ndio na ndio. Ukakuwa na wewe ambaye ukukutana. Ukakushiriki mwalimu wewe. Mimi kama na mwalimu wangu sasa. Mimi kama mwalimu wangu na wewe. Mimi kama mwalimu wangu na wewe. Vitu tutaka sasa protokole baraza kumenya uko babageza bagenzi zanyu. Protokole watakuja kuwasaidia. Iyi miniti si yaje. Nakoze cyane. Kubera ko uno munsi ari umunsi wo gusezerana, kwa sababu siku ya leo ni siku ya kuagana. Nifuza yuko dusenga turangiza gusenga. Na tamani nije kuomba tukikomesha. Kandi
ndaza gusenga bikujyanye nuko numvise ijambo ry'Imana ryaganiriye umutima wanje ejo. Nitakuja kuomba kulingana na neno la Mungu vile Mungu ameniongelesha. Imana yampaye ijambo rifite umutwe uvuga ngo urugendo rugana ku buzima buhindutse. Mungu amenipatia neno lisemalo safari ambayo inalenga cyangwa moyo uliobadilika. Urugendo ruhindura ubuzima. Wala safari ambayo inabadilisha maisha. Urugendo rugana ku buzima bwiza. Safari ambayo inalenga maisha mazuri. Ariko irambwira ngo dushobora kuba abo twari turi imyaka ishize. Akaniambia tunaweza kuwa wale tulikuwa miaka iliyopita. Mbigiri cyo cyose tutarumvira icyo Imana iduhaye. Muda wote ambapo hatujasikiliza kile Mungu ametupa. Dusome mu ngoma ya 2:32 24. Mambo ya Nyakati. Ngoma ya 2:32 24. Aravuga ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa, asaba Uwiteka amusubiza ijambo, amuha ikimenyetso. Hezekiya ararwaye. Hezekiya aliugua, asaba Imana kwimukiza, akamwomba Mungu amponye. Abwira Imana ngo wongirira neza wongirira ubuzima Mana. Akamwambia Mungu, ukinitendea vyema unaweza kunibadilishia maisha Mungu. Ariko mbere yuko Imana imukiza imuhereza ijambo. Lakini kabla Mungu amponye akamupa neno, ijambo ndilo ryamukishije. Neno ndilo limemponya. Akenshi tumva ijambo tukagira ngo ni bisanzwe, bahaye umunsi wo kuvuga ijambo. Maana tunasikia neno tunadhani ni mambo kawaida kumpa mnenaji neno. Ariko nitumenye yuko amasengesho yacu yosubirizwa mu ijambo. Lakini tusigundue kwamba maombi yetu yanaweza kujibiwa katika neno. Ari muri munsi nababwira ngo Imana ishaka guhindura ubuzima bw'umuntu. Niliwaambia Mungu akitaka kubadilisha maisha ya mtu, iziguhereza ibitekerezo byiza, ukupa fikira nzuri, ikaguhereza ijambo mu mutima wawe, nakupa neno katika moyo wako. Iyo jambo ulizaje umusaruro likugeza kuco wasabye. Neno hilo ukiweza kutenda vizuri na kufikisha kwa kila. Ariko iyo utayaya agaciro ukalifata nk'irisanzwe likubera nk'irisanzwe. Lakini ikiwa unachukulia ina dhamana litakuwa kawaida. Labda umeandaa mkutano unajihisi kwamba ni mkutano wa kawaida wala neno kawaida. Unashinda kumlipisha Mungu akujibu kwa kitu hicho. Na amekutumia neno. Neno lile ili libadilishe maisha yako. Ikiwa hujakuwa na neno mpya katika maisha yako, unabaki kwa maisha ya kale. Maisha mapya tunaingia tukiwa tumefikiria. Ikiwa mtume wameweza kupata pesa, ni kwa sababu wazo zuri lilikuja ili waweze kufanya mkutano wapate pesa ya kulipa uwanja. Wale watu wanahitaji Mungu abadilishe maisha yao. Anawatumia kile kubadilisha maisha ila tu hawaelewi. Na usipojua kile Mungu amekupa, baraka yako imekupita kabisa. Haujakuwa na kitu alafu ukakosa amani. Alafu unatokea kitu kingine, unasikia kwamba ulikuwa umeelewa, ulikuwa umesikia kitu. Ungetii neno lile siku ile, ilikuwa na lengo katika maisha yako. Kuna wakati mnenaji anasikia neno na inakuja moyoni mwake.
akarebisha n'umuto nuko areba n'amaso. Anakataa kunena lile neno, anatazama vile watu walivyo. Kandi jambo ariko gatumye ku bantu bo munsi. Na neno lile limetumwa kwa watu siku hiyo. Imana yohereje ijambo iba yohereje ubuzima mu bantu. Mungu akituma neno, ametuma maisha kwa wanadamu. Iba yazanye itumye guhindura amateka n'ubuzima. Ameleta kile kitabadilisha maisha yako. Nuko usutazumenya igihe wagenderewe. Ila tu haujui wakati yabo wamenyaga igihe Imana iganira umutima wawe hari amasengesho wogira ushima kubera yuko ubuzima bwawe. Ungejua wakati Mungu amekutembelea kuna maombi moja ungekuwa ukishukuru. Ibitekerezo byiza, fikra nzuri. Imana yarambwiye, Mungu ameniambia, ngo nimbuto nziza mu biganza byawe, ni mbegu nzuri na tunda nzuri katika ushobora kubiba ikazazana izindi zikomeye cyane. Unaweza kupanda na inazaa zingine kuza. Irambwira mu ibitekerezo byiza tugujemo. Akaniambia fikra nzuri ikija ndani mwako. Ngo niziritamuye ikugeza ku buzima bwiza. Ni njia iliyo wazi ambayo itakufikisha katika maisha. Kibazo nuko abantu batazayihereza agaciro. Lakini shida ni watu hawachukulia dhamana. Bakicara babwira Imana kuzangirira kujya wamana. Wanashinda kumwambia Mungu nitendee hivyo Mungu. Kandi Imana yaragambiriye kuguhereza igitekerezo. Amekusudia kukupa fikra ili uje kupata jibu lako. Buri igitekerezo kirarenze kumpa amafaranga. Fikra ni zaidi kuliko igitekerezo cyozana amafaranga cyane. Pesa, fikra inaweza kuzaa pesa nyingi. Nizungumza na mume mmoja wa Canada. Namubaza. Nikamuuliza, ukora iki? Unafanya kazi gani? Arambwira. Akanijibu. Arambwira ngo yakoze muri kampani ngo agejeje imyaka 30. Alifanya kwa kampuni akifikisha miaka 30. Ngo baramwiruka. Wakamfukuza. Kampani yari imaze gukomera cyane. Kampuni hiyo imekuwa na nguvu. Arambwira suwara uza makosa. Ndamubaza suwara uza makosa. Nikamuuliza, je, ulikuwa na makosa? Arambwira ngo nuko ngo basanze muri kongendera muto nakoze umwakoshize. Ni kwamba walimkuta nikitembea kwa yale nilikuwa nafanya kwako. Wakasema walete mtu mwingine mpya. Hata kama kuna yale yataharibu, ila atakuwa anatengeneza mengine. Akasema fikra mpya katika kampuni. Hiyo ndio kusonga mbele kwa maisha ya kampuni. Fikra mpya katika kanisa. Hiyo ndio kupanuka kwa kanisa. Wale ambao wanajua wanayachukulia wachungaji wao wanataka kanisa lipanuke. Wanaomba Mungu. Na kuambia tunataka upanue matendo Mungu. Lakini wanaweza hata wanashirika eti Mungu anaweza asinene katika lugha. Lakini Mkristo mmoja analeta fikra inaweza kubadilisha. Wale wanajua maisha ya fikra. Basi umusaruro w'ibitekerezo. Wanajua mazao wana matokeo. Na wale hawajui wanaangusha chini wanapuuzia. Lakini wameenda hasara kwa aina ya juu. Igihe usumvisha mu mutima wawe. Wakati utakaposikia neno katika moyo wako. Uzamenye ko wagendewe n'Imana. Jua kwamba umetembelewa na Mungu. Igihe wumva ijambo mu gitondo wazuka ukumva karirimbo karaje cyangwa ijambo ryo muri Bibiliya ukumva igitekerezo gisha. Wakati utaamka usikie neno limekuja ndani ya moyo wako wana nyimbo. Uzamenye ko Imana ishaka guhindura amateka yawe. Jua kwamba Mungu anataka kubadilisha historia yako. Ikibazo nuko abantu bazakukuta hasi. Shida ni watu hawachukulie kuwa ni adhabu. Imana yigeze kumbwira njyane. Mungu aliwahi kuniambia nikilala. Irambwira ngo hari ikintu kizakintangaza. Huwa kuna kitu kinanishangaza. Ngo ni inzozi za Farao. Eti ni ndoto za Farao. Ngo yarose inka zibyushe n'izinanutse. Aliota ng'ombe nono na zingine zimekonda. Ngo arota amatunda avyibushe nandi matoya. Akaota matunda ambayo ni makubwa na mengine madogo. Ngo ibinanutse bibiri bivyibushe. Yale ni makonde yana meza yale madogo. Ngo ariko ubuzima bugumiza kuba bwa Mungu. Lakini maisha yakaendelea kuwa yale yale. Irambwira ngo nizanangazwa n'abantu mpereza ijambo ryohindura amateka y'ubuzima bwabo. Nashangazwa na watu naweza kupa fikra ambayo inaweza kubadilisha maisha yao. Wakarimira kiricho rihindura mu buzima bwabo. Na wasiweze kubadilisha chochote katika maisha yao. Kandi bahora basenga ngo wamana wo kuanza kumpindurira amateka. Na wanashinda kiniomba yeye Mungu umekataa kunibadilisha. Ariko ni walizaje umusaruro. Uliyapata lakini hauja. Ariko ishima ni kwaje kabisa ubuzima. Ishima ni kwaje kabisa ubuzima. Kile Mungu amekupa kina maisha. Nuko utazi kukikurikira.
kugikurikirana, ila tu hujui kukifuatilia vizuri, utazashika umusaruro ukomeye. ungepata matokeo makubwa sana. Hezekiya ngo yarasenze, Hezekia aliomba, Imana musubiza imukiza, Mungu hakumjibu kwa kumponya, kumuhereza ijambo. akampa neno. Iyo yohereje ijambo birarema. Mungu akituma neno Mubwire igitekerezo gisha wumva n'umunsi wa none. ukiwa na fikira mpya siku ya leo, Uzavuge ngo Imana irasubije. jua ya kwamba Mungu amekujibu. Dore ikibazo kihaba, Una shida iliyopo nuko Imana izi kuhereza igitekerezo, ni kwamba Mungu anakupa fikra, warangiza ukagihereza icyerekezo. alafu wewe unalipatia mwelekeo. Iyaba wabazaga uwaguhaye icyerekezo, waguhaye igitekerezo mpereza n'icyerekezo, Ingekuwa unauliza yule amekupa fikra wala wazo ili eti akupatie mwelekeo, yo kuhereza naho unoza cya gitekerezo kikazaza. angekuelekeza mahali utaelekeza fikra zako, alafu upate majibu. Ikindi kandi Kingine pia nuko dutekereza ukabibwira abantu utarabibwira nyiri igitekerezo kiguhaye. ni kwamba unaanza na wazo, unaanza na kuambia watu kama Yeremiya hujaambiwa. watekereje kuvuga ngo botaha, Nehemia alipofikiria kurudi kwao, umwami amubwiye ngo ntiyabibwira umwami, ngo baza kubibwira Imana. na hakuambia mfalme, kwanza akamwambia Mungu. Iyo Imana igusize feza abantu barakumva. Mungu akikupa fedha watu watakusikiliza. Hari igihe umuntu azagira igitekerezo muratekereza kubogira kino kintu, Kuna wakati mtu anakuwa na wazo la kufanya kitu fulani, bishira Imana ubwire ngo ko natekereje kujya w'Imana mwereza icyerekezo. pelekea Mungu, mwambie Bwana, nimefikiria hivyo. Mungu Imana atakuelekeza. izakuwerekeza icyo gitekerezo, Mungu atakuelekeza kwa wazo hilo, kandi kizazaza umusaruro. na kitakuwa na matokeo, ninakwambia. Ubibwire Imana Umwambie Mungu mbere yo kubibwira abantu. kabla ya kuambia wanadamu. Ikindi kandi Kingine tena, ubibwire abantu waambie watu umaze kubibwira Imana. na uendelee kumwambia Mungu. Buriya hari abantu ntibazabera. Watu hawafunuliwi. Urashobora kugira idea, igitekerezo gisha mu buzima bwawe, Unaweza kuwa na wazo mpya katika maisha yako, wamara ukakigenda nukirwaye tubisharinge n'abantu, alafu unatembea na wazo hilo unakosa kupatia ukabwira ngo watu. abantu bazagisapotinga kandi batakizi. Vugana n'abantu babwire vision yawe. Unafikiria watu watakusapoti na hawajui wazo lako. Niba barabibwira Imana bazagisapotinga zaza. Ikiwa umemwelezea Mungu atakusapoti iwe Umunsi kama. apostol atekereza kino kintu, Siku mtume alifikiria jambo hili, yamaze kubisengera, alimaliza kuombea, arabwira kubibwira abantu. akasema wacha nielezee. Unamusanga na nawe umusaruro wo kubwira abantu. Siku ya leo atapata mwanao ya kuambia Ariko watu, nyuma yo kubwira Imana, lakini nyuma ya kumwambia Mungu, numara kumva igitekerezo gisha mu buzima bwawe, ukimaliza kusikia wazo mpya katika maisha yako, uzabibwira Imana, umwambie Mungu, numara kubibwira abantu, alafu mwambie hata watu. abantu bazagisapotinga. Watu watakusapoti na maisha yatakuwa sawa. Hari inkuru ndangirizaho Kuna habari, historia nitamalizia iri muri Luka 15, katika Luka 15. ni igice cya 15 cyose. Luka 15 Inkuru iryoheye ubugingo, ni habari ambayo ni nzuri katika nafsi. harimo imigani itatu. Kuna migani tatu ana hadithi Yesu yaciriye abafarisayo n'abanditsi, ambayo Yesu aliambia Mafarisayo na waandishi, ababwira inkuru y'intama yazimiye, akawaambia habari ya kondoo iliyopotea, asiga izindi aja gushaka imwe, akaacha zile zote akaenda kutafuta moja. avugamo inkuru kandi y'umudamu wataye ibice 10 z'ifeza. Akasema tena mwanamke aliyopoteza Yari afite ibice 10 10 z'ifeza, ya fedha, aburamo kimwe, akakosa moja, maze bakongeza itabaza alafu akawasha taa, ngo barakubura, wakaweza kusagia, aragishaka, akatafuta, akibonye alipopata akora iseti. akawafanya sherehe. Ku 11 Kwa 11 akavuga abana babiri, akasema watoto wawili, umwe wabwiye se ngo nagize igitekerezo, mmoja aliambia babaye, nimekuwa na wazo, ise ngo namusapotinga. na babaye akamsapoti. Hari gato dusoma zino nkuru tutuzumve neza, Na wakati tukisoma habari hizi na tunakosa noneho kuelewa, tukirukira kuri bariya bana b'ikirara ntitumenye bano bandi icyo basobanura. na tunakosa kujua wao watoto wanamaanisha nini. Igice zose bivuga ku
kukuzimia. yote inaongea kuhusu kupotea. Indamana zibiyivuye mu zindi, Kwamba ulipotea kutoka kwa zingine, igiceri cyazibiye kivuye mu bindi. asili moja ilipotea. Umwana yavuye kwase anawe aragenda arazimira. Na mtoto aliyetoka kwa babaye akapotea. Zose bivuga kukuzimira. Yote inazungumza kuhusu kupotea. Sishaka kuvuga iby'urukundo rw'Imana ubishaka umwana w'umuntu. Nataka kuongea kuhusu upendo wa Mungu akitafuta Iyo kondoo. bivuga intama, Wakizungumza kondoo, bivuga intama y'ingetegekeya. ni kumaanisha ni yenye udhaifu. Intama y'ingetegekeya Kondoo yenye udhaifu yavuye mu zindi, ilitoka katika kondoo zingine. itegereje uzayishaka. Ngoja yule ataitafuta. Abo ni abantu tubana mu rusengero, Hao ni watu tunaishi kanisani, bamwe niba kubera ibyaha baguyemo, wanashinda kwa sababu ya dhambi ariko walizofanya. twari gusanga mu rusengero, twari gusanga mu rusengero, Lakini tulikuwa pamoja kanisani. bari muri korali, Wako katika kwaya, bari mu rusengero, wako kanisani. babanaga mu basore, Tunaishi pamoja na vijana. bagaterwa n'integekeya, Alafu wanavamiwa na udhaifu. bakatuvamo, Na wanatoka na bageramo n'intama wanafananishwa na kondoo yazimiye, iliyopotea. nyirayo kuyishaka. Alafu tunaenda kutafuta. Bishaka kuvuga ko Maana yake ni uwo ari we wese muri twebwe nakuvamo, yoyote akitoka ndani mwetu, tuzabe gusiga izindi tujya kumushaka nawe mu wacu. tuache zingine twende kumtafuta naye ni wetu. Amavugana none igiceri kimwe Akasema na senti moja cyo bizokwitakaza, igiceri bizokwitakaza, akiwezi kikajipoteza, ni ukuvuga ngo turacyatakaye cyavuye mu bindi. ni kumaanisha imepotea kutoka kwa zingine. Icyo giceri kizokwishaka, Na pesa hiyo iwezi kujitafuta, kizokwicura, iwezi kuzileta. ni ukuvuga ngo gitegereje uzabishaka. Kumaanisha inatarajia yule Abo ni atakuja. babandi batazi ubutumwa bwiza, Hao ni wale hawajui zile tena. batazi ko bazimiye, Hawajui kama walipotea. bataka ririya, Walipotea huko. bibaza amakuru yo kurimbuka, Hawana habari za kuwa. bategereje seru yabo tubabwiriza ngo nibagane. Ngoja mimi na wao tuambie neno la Ngo Mungu. tubashakishe itoshi ariyo jambo ry'Imana. Watakuja na neno la Mungu na ndio tu. Ubwiza bw'Imana bumurikira ibitekerezo byabo badakutumwa. Mungu wa Mungu angazie vitu zao kumrudilia Mungu. None akaba avuze umwana w'ikiraya, Na kumtumikia mtoto wazimiye asa n'usubushake. alipotea kama alikuwa na kusudi. Niwe asa n'usubushake bwo kuzimira. Yeye ni kama alikuwa anakusudia Ariko ngo yahereye mu bitekerezo, lakini ngo yahereye mu bitekerezo, alianzia kwa fikra. babwira ise, Akamwambia babaye, baramubwira akamwambia ngo natekereje ngo mbese n'ubu. nimefikiria unipe vitu ili nifaidike. Mugambiriye, Roho ameniambia ise yashimye icyo gitekerezo kuko kuko cyari cyiza. baba yake alishukuru wazo hilo kwa sababu ilikuwa Ariko ikibazo cyabaye ni kimwe. shida iliyotokea ni moja. Nubwo uyu mwana yagiye kure ya se, Ni kwamba mtoto huyo alienda mbali na baba ngiye yake. cyo kubidandariza hafi ya se yaba yarungutse. Angeweza kufanya biashara Ariko kubera ko yabijanye muri iyi nzira, lakini kwa sababu ameenda njia nyingine, icyo cyatumye ayo barahomba. ndio maana ameingia hasara. Nibwo dukorera imbere y'Imana tuvuguka, Yaani tunafanyia mbele za Mungu ariko icyo tunafanya, kujana kure y'Imana turahomba. lakini leo tunapeleka mbali za Mungu tutakuingia kwa hasara. Ijambo rya mbere gusa yizeye umwana, Jambo la kwanza, baba yake alikuwa anamwamini mtoto kuko yizeye igitekerezo yanamuhaye. kwa sababu alikuwa ameamini wazo lake aliyomupa. Ijambo rya kabiri gise icyari ko cyabaye nuko yajanye ubutunzi kure ya se. Jambo lingine ni kwamba amebeba utajiri mbali na babaye. Ijambo rigira gatatu Jambo la tatu, ngo yajanywe n'igitekerezo ngo ariko yongeye kugaruka n'ikindi gitekerezo. alibebwa na wazo tena akarudi kwa wazo lingine. Hari igitekerezo abantu bari bakunda kugira kugabanyoza iyo batabishyize imbere y'Imana. Kuna wazo watu wanakuwa nalo linawapotosha wasipoweka mbele za Ariko Mungu. kandi iyo wongeye gutekereza igitekerezo cyo kugaruka ku Mana, Lakini tena ukifikiria wazo ya kurudi kwa Mungu, inzira yo kugaruka ku Mana iracyakingutse. njia ya kurudi kwa Mungu bado iko wazi. Icyo gitekerezo nicyo cyahinduye amateka y'ubuzima bwe. Fikira hiyo ndio iliweza kubadilisha maisha yake. Hari ikintu kiza kinezeza kuri uyu mwana. Kuna kitu kinanifurahisha kwa mtoto huu. Uyu mwana ntiyasezeye wari umusebuja, Mtoto huyo hajamuaga bwana wake, kandi kiza kinezeza na kinachonifurahisha nuko yavuyeyo ntiyazana ubutunzi yari aragiye, kwa sababu alikuja na kuleta utajiri
barazizana lakini wanatuletea tabia walikuwa wanafanya ariko wanaleta. umwana y'amasiga zose n'ingurura zakutyo Lakini mtoto ule aliacha kila kitu batubwira ko baje wakamwambia umekuja. hari abatubwira ko baje Kuna watu wanatuambia kwamba umekuja, ariko bakazana ibindi bintu by'ingurube bihishe lakini wanaleta mambo mengine ambayo bakaza basoza kandi baravuga ngo barakijije wanaanza kuuna maneno na wanatuambia abana bakora ibindi bintu by'ijoro kandi baravuga ngo barakijije wengine wanatenda mambo ya usiku, ariko umwana yamaze kujya lakini mtoto huyu amekuja hivi. habe n'umwambaro yazanye bawumwambuye ku irembo Hata mmoja aliyoleta bamwambura umwambaro mushasha wakavaa vazi lingine. abo ni abantu bari mu kuvayo bakazana ingeso Hao ni watu wametoka huku na wanakuja kandi bakazangurisha abandi bantu basanze mu nzu na y'Imana wanachafua wengine. Hao watu ariko wamekuja, barageza ngo kwiyamura izo zose lakini muda umefika ili tuchukue hayo. maze Imana itwara kuri mwambaro mushasha. Alafu Mungu atumikie vazi mpya. Haleluya! Haleluya. Uyu mwana isewuye kumwambura imyambaro Mtoto huyu baba yake alimvika vazi lingine. nayasomye umva aranejeje. Nimesoma nikasikia amenifurahisha. Uzi ko uyu mwana yatangiye kubwira se uko yatekereje Mtoto huyu alianza kuambia baba yake wazo lake, ariko se ntiyumvaga ahubwo ariko kuvugana n'abagaragu gusa. lakini baba yake hakusikia ile alikuwa anaongea na watumishi. Ise ngo yari kuvuga ati umwana yakoze ati nyawe urashira mu bagaragu undi ati ahubwo wamena ubirenge kwa kweto ubirenge Alikuwa anasema niweke kwa watumishi, naye anaulizia vazi. uko Imana izakubwira n'ubiri igitekerezo cyo kugaruka. Hivyo Mungu atakufanya ukiwa na wazo la kurudi kwake. Niba ushaka ko Imana ihindura amateka uramutse Ikiwa nataka Mungu abadilishe historia yako, masha usiga izo zose usigiriya ambua kuacha hayo yote uyaache, ugarukiye Imana uje wenyine. urudilie Mungu Imana peke irakwambia yako. izindi mpano n'ubundi bwiza. Mungu atakuvika vazi lingine na Uwo utukufu. mukuru we yarashatse ko kubaza gusa Mkubwa yake alijaribu kuuliza, ise ngo abwira umwana ngo wewe kuguma mu birori uje kumvisa mukuru wawe mubwire ko bikwiye. akamwambia wewe baki kwa sherehe, niende kumwelezea mkubwa yako kwamba inastahili. Umugarambire ngo mugarukire Imana Roho ameniambia ukimrudilia Mungu, ngo si wowe uzemeza abandi ngo iyo izabaganiriza babwire ko waheze. si wewe utakubadilisha watu wengine, ila Mungu ataongelesha na utakubali. Hari umuntu watekereza kugarukira Imana uno munsi wa none Kuna yule anaweza kufikiria kumrudilia Mungu siku ya leo, Imana ihindura ubuzima bwiwe. ili Mungu abadilishe maisha yake. Muri arutwa tumwe tuba dutoya Na dhambi zile tunazita ni ndogo, ariko tukaguhagarikira hagati y'umudege kukuzanira ubuzima. lakini zinafunga baraka zako Uno munsi wa none inayo. wokwirega ako kantu Siku ya leo ukitubu jambo hilo ndogo, uzareka Imana izaguhindurira amateka. Mungu atakubadilishia historia. Ugize iminsi we gusenga Labda una siku nyingi ukiomba, ariko Imana ikakubwira ngo wowe ureka kano kantu ureka kano kantu. lakini Mungu akakwambia acha jambo hili, acha jambo hili. Yakwambiriza icyo ni igitekerezo gisha Hilo ni wazo mpya, kimeze nk'imbuto mu ntoki zawe kama mbegu mikononi mwako. ugikurikira kurikira ako kajwi Ukiweza kufuatilia sauti hiyo, ubuzima bwawe buzahinduka. maisha yako yatabadilika. Reka senga Imana. Acha nimuombe Mungu. Niba hari umuntu uriko wumva ko ashaka ko Imana ihindura amateka Ikiwa kuna yule anajihisi kwamba Mungu anaweza kubadilishia historia, cyane ngo abasha kumva ijwi riganira umutima wiwe rimuganisha mu gutsinda, ili aweze kusikia sauti ambayo inazungumza na moyo wake, ili afikie ushindi, nahaguruke dusenga Imana. anaweza kusimama. Tumuombe Mungu. Imana imuhereze ibitekerezo bivuguruye Mungu akupe fikira nzuri bitwegereza ubutsinzi n'ubushobozi, ambazo zitatusukuma kwa ushindi wetu. kandi ibitekerezo bisha nta buzima busha n'abandi. Bila wazo mpya hakuna maisha mapya. Iyo hatanazi ibitekerezo bisha ubuzima buzaguma bube bwa bundi gusa, Kama utakuwa na wazo mpya, maisha ariko yataendelea Imana kuwa yale. ikomboreye ikakubwira ibitekerezo bisha Lakini Mungu akikupa wazo mpya, bibaye amahirwe yo guhindura ubuzima bwawe, tayari amekupa bahati ya kubadilisha ariko historia yako, bizakunda n'umva ibyo bitekerezo. lakini itakubali ukisikiliza wazo hilo. Sinzi icyo utekereza Sijui unafikiria nini, ariko uganire n'umutima wawe, lakini zungumza na moyo wako, hanyuma dusenge Imana. alafu tumwombe Mungu. Mana turagushimira kubwoko bwawe.